pibabasan ta binay nga vi. Sadap na po diti nga ikinoy sabatan di Tuhan. Ton bi. Tadaw kaapat. Ko kapadam tahu tadaw buhan ko himo. Dubangay bu dubang kapadam iso. Kabantugan ay so kapupuson di Kristus. Mamalamay to ko do tadaw bayno. Di kinoy sabatan di Kristus. Doit kabantugan sa lajur di sido id surga. Om papakito toko di kahansanan don Christian do toko. Do id nombo isido ihuguan do toko. Do nakogad paguhu do toko. Zo toko itinan daw nga sumusut nagi do insan tadaw. Do magigizon ay so kapupuson id pamulintan di tama do toko. Lamazon toko misa tobitwa sa diti miampay buanon di Reverend Father Gerbert Marcus.
kinainan ia masuk kuasa hidup pada winang ulo Tuhan. Kinoi kodi Jesus imono tebus kawino gibang oposison selaju. Kazan, kazanan kapazok, kazan, musikong nabino, ano mo'y tama, magkatulog yan, ni Jesus ikana, yaro isono. Tuhan kinainan kuasa ilmu kebahasaan Konoy mohitimu posison saju Mandang igulu Yanakadani Kazaan Kazanan kapazok, kazaan, musikong nabino, ano mo'y tama, magkatulog ni Jesus ikana, yaro isono. Adahan mamandu kuasa ini nama silo sabya hidupun yang dosa di Jesus ikanakkan kazanan papazok Kazaan, musikong nabino, ano mo'y tama, magkatulog yan, ni Jesus ikana, yaro isono. Kazaan do'y kinainan, ia masuk kuasa hidup pada winang ulo Tuhan. Kinoi kodi Jesus imono nabus nomino gibang oposison saju. Kazaan, kazan papazok, kazan, musikong nabino, ano mo'y tama, magkatulog yan, ni Jesus ikana, yaro isono. Idngan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu tebitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datako, Om ikaginaban kiningan, Om ikapisan di Spiritu tebitua. Miampay na Diezu sa viabi. Tapi na ngabi, kano mga kun dadawso, ngabi datako, Om kapatunda na didatakaw sandi dumamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, doy di kiningan tawakas, Om de Yesu ay tapinay ngabi. Doon na pamidoso so koso, id pamusapan ngabi ko, pamit pos ngabi ko. Idunu inaiman ko,
Om idunu iaw kunangasan damimang. Masa dahasaku tagasokoso. Itinopogi tamakinsian so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabi abilitasak om sang tingabi. Om Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dugo. Doy di Tuhan kinengan dotoko. Kikosyanan na dada dotoko kinengan tawakas. Mumuhyong dodoso ngabi dotoko. O magabit dotoko dahil kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan, o siyanay no. Tuhan, o siyanay no. Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan, o siyanay no. Tuhan, o siyanay no. Kobontugan doy di kinoy ngan di takabas konso. Om tiba basanda dunia vitana basi. Om ini nama ono itana. Agaso sikoy dia. Monong kuau ini nasi koy dia. Sumang masikoy dia. Mabantung sikoy dia. Anak sikoy dia. Lokoponong ketowalan. Tapi mondok komandugan tagaso. Tuhan sikoy ngang. Kajapon suka hoy dinoy ngang. Nawat nawakan. Tuhan Yesus Kristus anak-anak tonggoy sohon. Tuhan dinoy ngang yung balik dinoy ngang. Anak itaban. Kung iyong koridor sa nabili pamagunan. Dosihan ayo inagan. Kung iyong koridor sa nabili pamagunan. Ko'y koosang bayang sa. Dinoy kakonoy ni apadanan ni Nama. Dosihan ayo inagan. Tuisis yang inis otowitwa. Isis yang Tuhan. Isis yang ikapamas koso Jesus Kristus. Yang pada Espiritu tobitwa. Ini kobon tugan ringi noy itama. Amen. Ano sumambayang. Pondoso sikoy miyampay kaandasan tong bitwa, oy kiningan tabakas koso. Om da dizos sikoy no do umondos miyampay kapunong katahwadan tabitwa. Tui kinain sabatan di Kristus tanak nuno po nga kapoing kabasan dagay. Om idnobo
ihuguan do nakaugan paguhu id kabontugan itinan na po nga hovon do tumanod id kahansanan. Masadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. Imamamas si amamolinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu Tabitwa, kinoingan montok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Pambasan, mantad ko iman ngavi, di apostol ngavi. Id kalaja ko, nakapaghu na po, oy Theophilus, nga kinalaja ko nunununo po, inay man nakaiya di Jesus, do mantad di tinimpunon gisom di tadaw, do pinapatak isido di kapanuntudukan ngavi daw, do di apostol ngavi, no pihi di sido, maza di Espiritu Tabitwa, novit papain savat, doit surga. No kapapakito isido daw sandi, do paimpasi, do idioho, di kapongo, ikinadaan di sido, maza, do ogumu o pinakitanan ngavi. Apat ngopod tadaw isido, do tumini hombus, do mimbuhay do diho, papaiho diho kokomoy, di pamalintaan, do kinaingan. Ontok nakamong isido diho, do'y damping media, pinapoyho isido diho, do kada tong kizad, do Jerusalem, nga do mandad doiho, do mentok nunu, inakabatos di tama. Itino, kadisido do minobos, inunu inongaw diosu, do nabosku kokomoy do, minobodsu ijon, miyampay do vaig, nga izyozu no po, do au no di piazan tadaw mantadbay no, nga podsuon imay miyampay di Espiritu Tabitwa. Dadi, kapag itutubong po sa ngavian, minuot isiho di sido, oy Tuhan, nakaikot na nangku itimpo. Patanduhiyon nono nangku ipamalintan di Israel. Suminimbay sido, okon komentok diozu, do mangiho da timpu ngavi, toy tadaw buhan ngavi, inatantu di tama, do maza da kuasa daw sandi, nga katoy mo kowe, do kuasa, do ontok kaikot, Espiritu Tabitwa de Diosu. Om dadi, iziozu no isasi ku ngavi, do konopo ko i Jerusalem, nga id patatongkop do Judaya, om Samaria, om tototopot, no do gisom day di pompod ngavi do tanah. Di maso isido minobos diti, do kinakat isido papain sabat, do namot iziho do paingintong. Om gavun, om nagavit isido, naman tanto kito dio. Pakal pa isiho, da po yung selong de tavan. Do ontok tigogi, do duvokusay pa yung basan tapuak. Do pa yung kakat idos diho, om minobos isiho. No kuwako, o itun ngavi Galili, tu pa yung kakat dayti, do pa yung intong de tavan. I Jesus no po, nanu pa yung sabat, mantadiozu do pinaka de surga. Nga iti i Jesus, imikot, igumuhi do miyaga no po, di no kito Diosu isido, do mugad doiho. Ibos di Tuhan. Savati kinuingan niya pa'y kisak nga vidukan dasan. Minsavat ituhan niyang pa'y boy do tolumpi. Minsavat ituhan niyang pa'y
vidokan dasar. Misalnya Tuhan yang baik Oi savia vituhum, vita papo pahadiosu. Hatno doi dikinoingan, nyampai kisah ngavidokan dasar. Tui Tuhano, ita kavas koso, imositi konok dotoko. Raja tinda madoi, ototongkop dotana. Misalnya Tuhan yang baik Minsavati kinoingan, nyampai kisah ngavidokan dasar. Minsavati Tuhan, nyampai poido tolumpi. Hosono dokasan, montok di kinoingan. Hosono dokasan, hosono dokasan, doi dilaja dotoko. Hosono dokasan. Misalnya kinoyon yang baik kisah kavidokan dasar. Misalnya Tuhan yang baik Ikinoingan noilaja dosa via vitana. Hosono dokasan, nyampai savia vika bahan diosu. Ikinoingan noilaja, menguasa dotinau ngavi. Melintai kinoingan, do itikon laja tobitu ada. Misalnya kinoyon yang baik kisah kavidokan dasar. Misalnya Tuhan yang baik Pembesan manta disuati sang tipol dari Tuhun ngazi da Efesus. Izo ipain telungku di Tuhan. Mungkin sian Diozu da magigizon da pagigizon. Imisudong do kinapamahavan Diozu. Pagito taboy kono da itpiganavan kozo. Itzakakahino da au menong kudadao. Painggonop kozo o hinud om katabazan. Pinggisom kono daman manampasi di pisompuvan di spiritu mazal di pibabasan ipopikagos Diezus songovian. Kiva isotinan iso spiritu. Miaga di savyavi ko danoho dait iso om i kahansanan di
untuk hovo ko. Kiva iso Tuhan, iso ketumbasan, iso kepadsuan, iso kinaingan itama da savyavi, idsaibaw da savyavi, maza da savyavi, idsuang da savyavi. Nga to sosonguhun da tokaw, ingkukuo po, nga nonwan da daw sandi da bagi da grasya, nakatak tumanud hizab di Kristus, do pinapabagi di. Nobo sitido ingka isido. Untuk minsavat isido day ditasavat. Minamagakom isido da patutalungkuon ngavi. Minanak isido day titak ngavi day tuhun ngavi. Untuk mabos ido, minsavat isido. Nunu padivagu o kamozon diti. Nung okon ko do suminahom isido ito sisibo do tanah. Ino postonguhun iminin savat asa savat ko do savyavi dit do momonu do savyavi konunu. Nga aiso no do suvay ko isonguhun iminin sibo. Daid vokon ititak disido no po nga da apatut ti Ziho da apostol ngavi. Daid vokon profeta ngavi. Daid vokon papapabal ngavi di abal tavasi. Daid vokon gugumompi ngavi o mangingia ngavi. Moy da isangti ngavi songvian. Menodo da iso pisampuvan. Idi kalaja da kapenampuanan. Menuidong ditinan di Kristus. Idlahan ditino rasavyavi toko kadampot, daid pisampuvan. Id katumbasan da toko, omid kaihan da toko ditanak di kinaingan. Gisom da adadi toko, da tuhun painggonop. Nasukad kozo, miampai di kepanuan di Kristus sondi. Ibos di Tuhan. Ugado di zono domo kikiangavi o savyavi tino miabai zo diozu tomoimo o gisom itko pupusan do timpu. I Tuhan, miampai Diozu, pembahasan mentadiabal tavasi tobitua sinuat dima. Pinakitanan di Jesus dadaw sondi da idi opodom iso. O minabos da Diho. Habus no mugad da pototongkop da vinaun. Pabalono iabal tabasi da savyavi binangun. Isay no po iotumbasan opodsu nga
atampasi isay no po iaw atumbasan nga okum itiano itanda ngavi kogompit daydi nga tumbasan ngavi idngan ku do papahabos izyoho do logon ngavi kiva odieho dititak do diha ngavi mamut izyoho do buhanut ngavi do idpahad diho aw aku kuo do sokyono do menginum izyoho do kababanit kapatay. Papampam izyoho do pahadiho do idi kitoluo ohingasan Homingkano di kapongaw isi do minabos de diho do novit ituhan Jesus popoin sabat do surga. Dihono doiho doid avananan di kinengan do minagano isido di tizonon daw do namot diho do huminabus mugad do mengia id pototongkop Tuhan opoing kaladya miampay diho popoy magon di bos maza di tanda ngavi minananod di ia baltabasi di Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Tapi na ngabi itadaw bay no mamalamay toko do kinain sabatan di Tuhan. Ascension of the Lord, teko kenaikan Tuhan ke syurga. Nadi isa mantad itadaw kalamasan do tagazo no kozo tapi na ko ngabi muntok sabi abi toko. Day of obligation, teko tadaw do penuan do penambasangan do toko. Teko kamazon ikalamasan do poim bida id penambasangan do toko. Nadi abasi dati o ayhan toko. Teko koy ho toko ono iti penuan do penambasangan. Dadi ino po katimungan teko conference Malaysia, Singapore, Brunei. Apat tadaw ikamazon do holidays of obligation. Kumayson na po nga tadaw tobito ada Christmas 25 Desember. Tadaw kinapain sabatan daid surga dihahangay tabitwa Mary. Teko Assumption of the Blessed Virgin Mary. 15 August teko kaopadam himo davuhan kabaho pinay ko ngabi. Nagi itadaw do sang tingabi. Teko All Saints. Kaiso davuhan kaopadam iso. Kampay na kita daw bay no kinain sabatan di Tuhan. Jadi ita daw ngabi biga dinabos ko ditino tapi nay ko ngabi apatut mikot toko da ngabi nga sa sabab no dokan takando tadaw bay no teka babay no diti katanod toko nagi do kotulan do polinta aw pakabasaon nakiba ko timungan to gumo. Jadi sundong imada ingka katanod to da iti kosahimban miti hombus. Jadi to pinay ko ngabi kiba dati o tudizo do toko teka penguatan do toko kokomoy do kalamazan do tadaw bay no diti. Ano kozon iti kalamazan do kinain sabatan di Tuhan. Teko ano dati pamulatian do toko diti kinain sabatan di Tuhan. Kiba dati pamusaban do toko do kinotong kizadan di Tuhan mantadi mo kikiiya di sido penambasangan kanati do toko mamusaw. Taiko tuminong kizad i Jesus mantad di mo kikiiya di sido tutumanod ngabi di sido kampay nagi dati do toko. Nadi miyagadi kapabalan di
Sancti Lukas minunuat id pembahasan ko iso mantad ko man ngabi di apostol ngabi. Omi Sancti Mark idabal tabasi papakita do toko kantakan ikamazon do kapaugadan teko farewell. Jadi migadi no boss teko inongo toko di maso isido minobos diti kinakat isido da papain sabat da namot isiho da paingintong gabon o minagabit isido da mantad diho di kapongo isido minobos da diho da novit ituhan Jesus papain sabat da surga. Jadi kakitanan teko inongo do takot pinay kong ngabi. Mega kozo do katagakan di sido mantadi ho. Katagakan di Jesus mantadi mo kiki iya di sido. Jadi ongo toko mega kozo do tanda nagi i Jesus au na di miyampay do toko sabab no do kinain sabatan di sido. Tadi kagumuan do toko Christian. Kibadati do hangad do toko do sumasi. Tadi ko mintong di Kristus, mogium toko di Kristus. Nombo nati isido do babay no. Tadi itino itandakon do toko au tadabay no diti ikoin kinain sabatan di Tuhan. Imanak toko do sisimba. Teko penguatan do toko pinay ko ngabi. Ascension. Kinain sabatan di Jesus. Dahil kabuntugan di sido. Id surga miyampay di tama di sido. Kamazon pinay ko ngabi. Paintahangan di Jesus umanagi do toko sa ngabian. Miyampay id kabuntugan di sido. Mininsabat sido. Kumina dahil surga, miyampay di tama di sido. Amid kahudukan di sido, minatay dahil salip. Tuminungag, isido, mantad, poin patay, meninsabat isido dahil surga, sabab no do. Obimozo isido, mantad ponu di tama di sido. Tadi itino, ikatumbasan do toko. Ibosan toko ditino maza di Apostle Creed. Au toko kita di Jesus tapi naik ko ngabi nga mintong toko maza do mato do tumbasan do toko. Tadi no ngau toko kokomoy do kinain sabatan di Tuhan. Amnung i pamusaban toko. Kinain sabatan no po di sido teko ikamozondo anuon toko secara bulat-bulat, literally. Au toko dati kano momiumon teko memelati. Nuno kozo o kamozon do kalamazan toko do tanaw baino diti. Okon ko meninsabat isidonopo mega kozo di tumuhud. Tetapi i taponson no kozo tapanay ko ngabi nga nombo i Jesus papawgad da toko. Anu imangan da toko montok no do papawgadan da toko di. The ascension is not so much about the physical present. Jesus floating up into the clouds. Not so much where Jesus goes, but the important is where Jesus sent us. And what should we do after He sent us? Tadi ono ka di Jesus to pinay ko ngabi. Izyozuno isasi ko ngabi. Do ako nopo ko id Jerusalem. Nga id patotong kop da Judea. Samaria. Tatotopot no do gisom da di pompod ngabi do tana. Ongo to ko nagi. Id pambasan dia bal tabasi. Habus no, mugad doid pototongkop do vinon. Papabal no, iya bal tabasi,
Dahil sa viavi vinangon. Dadi tapnay ko nga vi. Kamazon sa bahagi da tutumanod di Kristus kiba da tanggungan da toko. Teko tanggung jawab da toko. Da papatihambus ano ikaladya. Teko pano di Jesus uman da toko. Iso ikaladya teka ikamazon toko da mission ipinatak di Kristus uman da toko. Sabi abi toko sa bagi da members teko Ecclesia ikaladya pinatak da toko. Iso o kasusyan kumanda toko. Ikapabalan da toko mazano di Jesus sundi. Dadi kamazon tapinay ko ngabi nung papatihambos the mission teka kaladya teka idimpotan di kiningan isa o tanggungan da toko sabab kaya toko agumu pa ituhon di aw nakatutun di Jesus. Dadi nonuan toko da pihi dadi isa toko mamihi dadi tamoy mo pondaman toko teka isa o kapusaban da toko tapinay ko ngabi. Nonuan toko da tanggungan okon ko mamaksa ikiningan kumanda toko. Mamihi toko da kiningan kamazon o tumbazan toko. Atampasi toko. Miga dinongaw toko inabal tapasi. Isay no po atumbazan opodsu nga atampasi i. Nadito pinay ko ngabi. Nung mamihi toko, miyampay ikayman itangabasi. Tanto na da iso o kabasyan muntok na toko. Kamazan ko na po nga manjamin tampat idnombo idandi. Da kinaingan kumanda toko nombo itampat do angatan toko disido. Tadipihi da toko tapinay ko ngabi. Ikoy man nagi pihida toko id kahansanan magawit na dada toko miyaga di Jesus pinapakita da toko ikay man di sida di tangabasi kapasizon itangabasi manak na dada toko da kahansanan do insanta daw katanud toko da di sido mizon miyampay di tama di sino. Jadi kanona id misa tabi tua diti id mija da Eucharistia diti miko toko umah di Jesus. Toy mo toko wisido. May da abakas toko. Ain baguban toko kano toko da papatihambus di kaladya ipinatak di sino umah da toko. Mingkakatoko kanono pahambuso ikatumbasan datoko atumbasan zo it iso kiningan itama tabakas menonodo da tapan tanah sabi abi konunu okito au okito tumbasan zo it iso Tuhan Jesus Kristus itanak tantay son nanak di kiningan nanak ditama da paguho sa biabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan tatapot mantad kiningan tatapot. Nanak okon ko tinodo. Sampimyon si miyampay ditama. Maza disido o sa biabi donatodo. Montok toko tuhun ngavi. Montok pamasisan datako. Suminandot isido mantad surga.
Om Maza de Espiritu Tabitua, nada di Tuhun, doi di hahangai Mary. Om nada di Montok sebab detokau dan nakapapak id salib da idsibo di Pontius Pilate. Noon doso isido do kapatazon om nohobong om teminungag pagu ontok ditadaw kumotoho. Id katanudan miyampai di buk do tong bitwa. Ini sobat isido da id surga. Om pino ikaw da di abananan ditama. Mikot may bago isido in kabontugan. Mambisala isang impasi om nangapatay. Om kumalintan daw ay somay kapupuson. Tumbasan so idi Espiritu Tabitwa. Ituhan imana do kaposison. Imuzu manta ditama om ditanak. Pimyampay ditama om ditanak. Do sabaon om bontugon may. Inokabos masa di profeta ngabi. Tumbasan so in iso eklesia Katolik am apostolik. Mangakunso do iso kapodsuan. Montok di kepohyangan do doso ngabi. Mandadandan so di ketungagan di nangapatay. Om di kaposizon di pemagunan demikot. Amen. Kahansanan na po nga iso vinakas tatukang i kaponguga do kaposison da tuhun maza do dandi do timpu dumonto i ababasi po. Tunahaw takaw da mamamasiid kahansanan. Pahambusa takaw no i kapakinsianan ngawi da takaw da ditama i aw insan papabuvang di isay no po. Ihumansan idisido. Sisimba na po dato ko nga, oy Tuhan, humansan si ko'y idiyaw. Oy Tuhan, humansan si ko'y idiyaw. Do katama na da i eklesia, do papabal di paston ni Kristus, do kahansanan, do idvinon, imagium do ko'y zanon, do idtimpo dumonto, iavavasi po. Ikiva pibasan. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, humansan si ko'y idiyaw. Sabagi datun ngavi vagu. Inong hodi vagu. Maza dovay gom di Espiritu Tabitua. Dumakon na da ikaw katan ngavi. Do kaposizon kavavagu. Miyampay kahansanan taon siko. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, humansan si ko'y idiyaw. Sabagi do po ngavi di kotinanan di Kristus. Painhohobida o kapamantangan do toko. Do binitua di kaposizon daun tuhun. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, humansan si ko'y idiyaw. Montok di aiso kahansanan, om aiso katumbazan dalahan pamamasi. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, humansan si ko'y idiyaw. Montok tuhun ngavi, ikapiuman do aiso i do andadon do kaposizon dia ho. Do oin vagavan na da o kaginavan na toko. Isunduvan kahansanan i dia ho. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, humansan si ko'y idiyaw. Sumambayang toko montok dia ho isumakit miyampay tolo COVID ko padam sizam. Damazara sa kaday dadakutul nga video ho. Nos ngavi, paganakan kinovangan nga video ho. Do ovit na da izio ho daid kovasyan. Do dumwapus dititimpu do kasusan. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan,
mansan sekoy India. Kano nomikot de di Sancti Maria, itinada toko. Mokiano do sido do menampung do toko. Kuma ditanak do sido. Tuhan do toko Jesus, miampai sumambayang. Ave Maria, napon Grasya, miampai dia dia keningan. Pabituai kay tangan da sabya bitondo. Omo bituai tuwa Tinan dinan Jesus. Sancti Maria, tinada kiningan. Pagkinsianay ko'y tutun nga Domini Dausto. Dababay no ontok jam patasan sa. Amen. Oy Ama, masadi Kristus, hinaus kay diyaw, dadumadi do tanda ngavi do kahansanan, montok diho, imamamasi doid, kotuvangan kataban ginavo. Subos kay no, do papatihambus di kalaja di tanakno. Sunung patu do ki kohigaganan do au kohambus ipinggis samandagay, mantadno do kamungkangan piduvan ginavo. Mazadi Kristus, Tuhan sa. Amen. Azo ko na Tuhan kiningan do sa biyabi pinangun, tumaza na kabosyan no, nakotay mo si kay dilaw titakon sa diyaw. Tupaditana kaladya dohongon nga vida tinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay dilaw ti do kaposizon. Azo mo sa hinay di kiningan.
Azo na Tuhan kiningan do sabi bibinangun, tumaza na kabosyan no nakatay mo sa kadihing anggur takon sa diyaw. Tuwadi gubas anggur kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Dono sa hinay di kiningan. Imang sembayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko am Diyaso ngabi, o tay manadada di kiningan itama tabakas. Dok ni kazan ang kabantugan ng andaw. Untuk kabasyan na tako, ni kabasyan na siya di eklesia tabikuada. Papatak si ko'y nakahubukan da bayno, kapakin siyanan oy Tuhan, da mamantang di kinain sabatan, ko'y mazan di tanak no. Panak no, sumambayang si ko'y, do maza di ti kopiyahanan tabi tua koso. Isi ko'y panogi nga minsabat na da day di hinimbawang ngavi, pamalintan doon taban. Maza di Kristus, Tuhan sa. Amen. I Tuhan, miyampain Diyasu, Ang sunduban, koin sabato o ginabong ngavi Diyasu. Wan sabaton sa tingawi dahil di Tuhan. Kanumanak, da ka pa ng katahuadan ngavi, day di Tuhan, kiningan datoko. Patunod ang matuhid iti. Totopot, da katunod, atuhid iti kaladya sa, kapamasusan sa. Tamoy mo, idambono po damanak tiyaw, da ka pa ng katahuadan ngavi, oy Tuhan, tama tabitwa. Kiningan tabakas kozo, aiso, kapupuson. Tui Tuhan Jesus, iladya do kabontugan, magagaha do doso kapatazon. Minisabat, day di surga, di tanaw bayno, tangakawas kozo. Do maso itasab ngavi, do pointi nga mintong id koy mazan. Mananabay id piyahatan di kiningan tuhun. Mambibisala id pamagunan Tuhan, do kakuasan ngavi id surga. Mininsabat isido, do kon ko papoin sa daw sondi mantad kozuvo tahudok datoko nga do zotoko pu ngavi daw. Ahansan na da do tumanod da id nambo isido. Huguan santimpun datoko do nakaugad paguhu datoko. Itinapogi, nahinguban miyampay kanda saan da Paska, patitikid tana, patitikid tuhun da umunsiko kozo id kazano. Ipakwasa ngavi pain surga, miyampay tinimungan ngavi doon tasab. Umazo sa ngavian, ihozo kapazan, miho pupusan, do kabontugan no, do maso mangazo isyoho.
Tuhan kiloingan, Longok kuasanya wisuda, Abanom tanah, Ngoponulong ngomong tuganu, Asani dita kabas koso, Aso isido, Ini kau didengar di Tuhan, Asani dita kabas koso. Oto topot obitua ko oy Tuhan, itobud dosa viavi ko bituhan. Itinapogi, do dizono do obitua ititak ngabi. Sumambayang sikoy, maza do paposondot di spiritu nu doy ditingabi, miaga bohobow umatu. Moy do adadida itingabi, do montok degay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk itimpu dan iman potobuso isido. Om nasaga kozo da suminuang daid ko da sandaw. Minagano isido da lauti. Om minanak da kapunang katahuadan ngabi. Minangakib di om pinapatak di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onwo iti savyabiko. Om pangakan no diti, tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Ilahan miagadi untuk napongo imakan min susedop. Nanu disido i susaban om insan po daminanak do kapunang katahuadan ngabi. Pinatak disido i de dimoki ki iyang ngabi daw mos bos. Onuo iti savyabiko om panginom naman taditi. Tu itino i susaban di zapo. Iza di batos kababago om aiso kapupuson i potunguan may montok Diyosu. O montok tagumo. Montok di kapohiyangan dodo songabi. May na itidaid kan daman dogo. I katapatan tahom lati do katumbasan. Apa bangsi kay daw kinapatazon mo, oy Tuhan. Ang papatahan daw kinatungaran mo, isang ikot ko bago. Itinapogi, damasos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon om kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kaposizon o misasaban da kapamosizan. Manak da kapunang katahuadan ngabi, nanigitan si kay diyaw, do kapadan day dubangan no, o manampuan day diyaw. O huduk ko so isikoy do sumambayang, do magi day ditinanom sa di Kristus. O timong skay nadadid iso, maza de espiritu tabitwa. Ando mo, oy Tuhan, i-eklesya no, paintongkop, idpototongkop, di pamagunan. Umabito na sa sido, dedi kapunuan, datahuod sa kaday. Sangbian miyampay Francis, Pope Dagay, John, Bishop Dagay, Savia di Father Ngabi. Ando mo nagi, itapinay Ngavi Dagay, inungokodop, idikalansanan, di katungagan, Savia i napatay id pasyanan no. Tay mo na isyo ho din inabaw de bos no.
Posyanay dagay sa biyabi sumambayang sikoy. Miyampay di hahangay tabitwa, Mary tinadikiningan. Sancti Joseph, Sabodasido, miyampay di apostol tong bitwa, sa biyabi isangti, inakpopon sikaw diawin po ompos di umulan ngabi. Anus Canada di kaposyan, do dumadi, do sampai tumungkos ngabi di kaposizon sa lajul, mangazo, mambantog diaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido, o ikiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa, sa biyabi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ayso kapupuson. Amen. Pwede po no, di mamamasi noog, mazadak pangyaan pa yung kiningan, katama sikoy damabos. Pagkabasa sikoy, oy Tuhan, sumambayang sikoy, damantan po titikid talat, katawad no, damanak, dapibabasan, itadaw nga vidagay, damaza di sakaday na kosyanan no, pangabas ka na datomoy mo, damantan doso, paintampasi mantad sa biyabi kasusan ginabo, damaso sikoy, poingandad, di kahansanan, no bituahan, di koy katan, di mamamasiza, Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyesu, pibabasan ko takon ko Diyesu. Kada intong di dosong nga bidagay, nga doy di katumbasan di Ecclesia no. Katahuad no damanak, da sido da pibabasan, pisan, katanudan, miyampay hizab no. Imamamasi mamolinta, montok, so hihinaid, ayso kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu, tamoy mo. Ano magitatak di tanda do pibabasan.
Intangai I domba kiningan, intangai sido I mangidu di doso ngawi di pemagunan. Obi tuano I sontop oho dari makan min susedop di domba. Oi Tuhan, kalau sami pedang patut produk susut kita. Kalau sontop ibos, mengasan mai kedudu. Itinanam sa di Kristus, muga bitinada toko day kaposison sa lajul.
pada dino tu manusia. Dino binan tuang satu kada, Nono sami abiko, Songyano atay motong goiti, Kristus samsat kapawisoni. Jesus Isu ang ginamaku, sasanyang sunod ko, asang tahu. Ni Jesus pinatay sa paprogo, dapat katubasan ng mundo. Itinolinan ko ang sa kapanaw, Nono sa miyawin ko, Songyano atay matakuiti, Ni Kristus samsat kapawisani. Ano sumambayang? Oy kiningan tabakas ko zo paimpasi sa ladjul, ipapakabasa di sontob da idtana, do mamalamay, do mistrium ngabi, pain kiningan, panak no, sumambayang sikoy, do kahansanan, Christian, magibang nadadagay, do muzu dait nembo, kodo dovo dagay, do miso, miampay diaw. Mazadi Kristus, Tuhan sa. Amen. Tabinay ngavi, mika po namot, kiba po kapayhan pambusan ko. Kapayhan mantad komite kasamban. Kalamazan Pentecost Nazatan Paroke Pinampang. Kanjul iho onto ko dubong padom dubo, tadaw buhan kohimo, dubong ibu, dubong padom iso, misa tumanob tadaw ko onom, tumimpun do jam ko onom min sosodop, id panambasangan Santi Michael.
It keposodiaan diho peti tikit penambazangan teko chapel pakyunon do papanjul do sizam tadaw novena miampai mamaguno sambayang joliw tumimpun mantado subab ko hopadam apat tadaw buhan ko himo dubongay bu dubong padam iso tadaw ko himo iho jam ko tu tahongapod sodop montok do pinampang natul o kapungozuban diho ibu anon do kampung Sisingabi. Ihon diyo iti maza do WhatsApp inakabuzu hibang do panikon sisi komite kasamban tanto no do tumanut ako kotulan do SOP timpu bayno. Unsubon ponagi patitikit paganakan sibo paroke pinampang do umampazat sumambayang kapasadiaan diti miampai paganakan dia susendi idamin sentob iaw katindapaw panambazangan. Ingkakan kapahan katuhadan kano sabya bimikakat sumambayang di sambayang Santi Joseph. Kotobian gugumompi di menanabus sabo dihahangay tabi tua Mary. Baitiaw pinakak ikiningan itanak tentay son. Baitiaw pinahansan dinari. Nyampay diaw na dadi Kristus datuhun. Tabi tua Joseph taydagay panogi. Pagitanay diaw sondi do songuhun tama. Mabito sikay day lahan do kaposizon. Kinuay sikoy de gracia, kabinsiyanan sinyo, umahigay sikoy mantan patitikid ang lahat. Amen. I Tuhan miyampay di Yesu, miyampay di sunduan. Tiduku kau no mentok daw sambayang balakat. I kiningan tabakas ko so membalakat na di Yesu. Tu untuk no kozo di tita daw i tanak tantayson nanak daw do minamoduak di takabas ngavi do surga minangido kunsi montok diazu di lahan do mininsabat do nombo isido. Amen. Manak no da isido do tu i Kristus do kapongo i kinatungagan daw nakito do poingin tahang kozo di makikiiyang ngavi daw. Ingkano do ontok mikot isido sabagi membibisala papakito na da isido daw sondi do binsianan do Diyosu montok sohihinaid aiso kapupuson. Amen. Omi Diyosu i atumbazan do paindikaw isido miyampay di tama id palajaan daw paihon na da miyampay kaandasan di katutukan do batos daw do tumindoy miyampay di Yesu gisom di kapupuson do timpo. Amen. Kami balakat di kiningan tabakas kozo itama omitanak di Espiritu tabitwa sumundot na daday di Yesu tumimpon miyampay di Yesu sohihinaid. Amen. Buzuno id pibabasan, mangazaw di Tuhan, maza do kaposizon di Yesu. Katahuadan dari kinaingan. Zo